we are also hurting. So we are with you guys in heart and spirit, and we are praying for God's comfort and peace to be upon you guys today and forevermore. Psalm 62, verse 5 and 6. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from him. Truly, he is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Hallelujah. Let's continue to put our hope and our trust in the one true King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Please join us this morning as we just declare God's goodness and his mercy and his grace as a new day arises. Join us as we sing blessed assurance. Hallelujah. Praise the Lord. Oh
As I walk
As we move to this next part of our service, sa isi vai matao tanto sa ningo tanto tatalo le mo le tua. Te lo le tatalo yo le me tana masa ni tana tai o tanto ya Yesu. Le na ya sa o sa uma. Tatalo le no. Na le vita ao ya te lo le toe. O se lilo ya ile tu lama ko ye tanto e kalesia ni aso. Awa fole vala aupa io le tua, se tasio tina, ia por tua foi, ia suo o pe seti. Ia aole tato te talo i le tua, ia ile a mama, ama whanawhana I runga ia iuni ma whanau, a pia foi le, ia su ele ma, mai losta ma whanau, ia ai meste uma ia pa io ai na foi tu lama foi le o vai foi le pa io le tua i le tina ia su o le tanto tatalo la le tua e o taimi fai na tai o tato iai ia ai fa aftai la le fa o tamo salmia Jesu Cristo e ui dava le amisia le maftanga nei tino ia o umana salmia le o le fa va le tua ia le aso tanto te toi fino ai ia te ia le ngata ia te au lato uma ia ua whai langi lato whai ngamalangi. That's our hope. O tato wha moe moe na. Ia na wha mei o tangata e talitonu Iesu e ui lawe o ti, e le o ti lava. E whamtalanga I le ui whamtalanga Iesu I oe e o ti umata ato so I whanga ne. Ai o lo iei le ola o wha wang talatu ato le ngauti. O lo wha talitali mo tangata e wha atua tua moni ia Iesu Keriso. Ela na feme lota la Paulo e tusia mo te salonia. Ya, awa tanto te whānau noa pe o istangata I leise whāmoe moe. Ia tātou whānau noa I oe tanga whānau noa. A ia tātou whānau noa ma le manatu lea. E ei tātou whāmoe moe ia Jesu Keriso. O umana whātou I laloina le oti ma le tuma mau e Jesu Keriso. E mauti noa ai lea le ola whābawau moe tātou uma. So mea la le awi tātou whewhe. Awa tātou o pole fua, hamu ia sua o lewa whewa I matatou o lima tātou ao. A mo tātou lea roto toi, ia tātou whamalosi, ia tātou ngā lue pia ma whamaoni. O nei aso ia, o lea a sau ia se tatalo mo tātou nei tai ao. E ma nei ia pēntau whaeto te o te tātou whatasi uma tātou, say amen. A usu mai se pesi tātou worship team, just to get you ready and get you set up as we pray and seek God. God's presence is here. Say amen. Amen. You believe God's presence is in this place? Amen. We are standing on holy ground. So let's utilize that holy ground and press into His presence. Tato tatalo mai leitua. A osusu mai presidenti. A fau leitua leitai. Mana tu natu ilona lelei elesui. Sometimes the trouble seems Natu ilona fama o yele mai. Hallelujah. Sometimes it takes a breath. Eu love tato te sava mali le manu le ato le oti. To get a hold. Tato te le fefe lave se metas. Awa fa tasio ia. Your love is so much stronger. Tu fantasio tato loto nei tai ao. Than whatever troubles me. Tato fantasi luma le no fuori io le tua. Sometimes it takes a mountain. La fuori o mana oma ma wa venga ya te ia. To trust you and Awaya lofa tele Yesu ya te oima. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sometimes it takes a mountain. Yes, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sometimes the trouble seems. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes it takes a desert. To get away.
Ia whafou o mātou mawhau le atua. Whafou sia mai o mātou loto le atua. Mea mātou te manatu iai tama. A nganga pa ia fufulu mai. Tafi e sea le atua ia winga le anga. A mio le anga manatu le anga. Le loto e le lea. Le loto wha maolunga. Le loto wha fiapoto. Le loto le atua e le tusa malo fina malo le atua. O le mātou ta talo nei tai au. Ia toi whaia se loto mama le atua. Ina ia mātou I loa I oe ma lau fina ngalo le atua. Ke soasoani mai le mātou vai vainga le atua. A tasi mai pēra lau a fio. Tai tai oe. Mai e fe soasoani tama. Alo foi nei tai au e sila fia le atua le o mai alo whanau nei tai au. Tofu sia I mātou mamana onga ese le atua. Awa mātou tali tonu le atua e le lau atu nei mana o ngā lewa ne sila fia wai o ila mete I loa mea una le atua e le aise me lilo I lau sila whanga le atua. Ai pau le tama, o le mātou whātua tua atu ia te oe. Wena o oe o le tali o mātou mana o ngā una le atua. O le tatalo mua le atua, ia whātupu te le ina le whātua tua tama. Awai au noa ma le whātua tua e le mawhai o ne e fia mai le atua. A le tatalo nā nei tai au I to tonu lotu lotu ma nei e ka le sia le atua ia matua whātupu te le ina le whātua tua ina ia mātou whamalo losi ai ina ia mātou tu mawai pēra ia te oe tama. So ani mai le atua nei e ka le sia ma mātou I ponga nei aso. O le tatalo au alama nei whaia se mei le poto ma le ata mai ma le malosi le atua. Ai a whaia mea ima I le taita ingo le anganga pa ia le atua. Ia o ngā totonu le mu o Iesu ke riso le nei e ka le sia. A vea nei e ka le sia o se e ka le sia e mata tau moni ia te oe le atua. Se e ka le sia fia e tapua ia te oe I le anganga ma le wha maoni. Ia whātupu ina le atua le oli ma le mai le ngā le atua. Mātou te o mai ai e whai lau fina ngalo e leo se avenga, e leo se mea ki ngā inga I se tangata. Ai mātou te whaia nei mea uma ma le oli a wai whai mai o a whionga paia. O lau oli o lo mātou ma losi lea. Tālo ai le atua ia whātumu ina I mātou I le oli. Ea lofa ma le fine mu le atua. Leo ina I o mātou loto o mātou mawhau. A whai o mātou hui foi pua ngā mawhainga tā le atua. Ia maua le loto tele. Maua le ono sai le atua ma le whāpale pale le atua. A tonu o nisi a me whāmalo si ai le mātou whātua tua ia te oe. Mātou tatalo whātanga oe le atua. Ina ia whaia se ngā ruenga matau tia I to tonu o mātou o langa I o mātou tonu o ia pua ngā ma whawhita uli Ia mātou matua I loa I o Iesu Keriso ma lo ma malu ma ia mātou I loa I o ngā ruenga matau tia le atua Ki Efeso soani mai tama A tasi mai pea oia nganga pa ia Haua lawa nei tu la fo I nai mātou le atua Alo foi le nei tai au. Poto la whanau le tua. Alo iai foi le whanau no anga le tua I o mātou loto. Ono lo malau pa ia le tua I le tina po le whale tua po ia suo o ke seti le tua. Tatono I eise mātou loto po se mātou pule whai. Awai pule au lava oe le tua. E le whaia foi so mātou loto e whaia lava lau fina ngalo le atua. Au le mātou ta talo nei tai au, ta mā whamul molo. Ia wha maise atu loa ngonga I lunga. Le sunga le whaiwhi au ia uni le atua. Ai maise foi su ele mai losa mai whanau. Pa io a inga le atua lo tangi mai ala le atua. O le tatalo I o atu o whamawhana whananga I lunga I lato le atua. Au aolo upu amu I e whanua noa. Au ai te whamawhana whana mai ai mātou. E leise mea o ngā, no nei upu umai asu. Au ta māmoi mātou to tele loto toe. Ia whamalosia pēr mātou I le mātou tua. Ia mātou te patau lai a te oe Iesu Keriso.
O oe lava e te wha ato tuaina, mataitaina le mātou whātua tua le atua. Ia whamanuia, ia iuni mai whanau le atua. Ia I pēr loa lofa maroanga le lunga ia I lātou tama. Sao niuninga uma mafuafuanga uma le atua, ia iai lau fi le mu le atua. Ia o ngā tutonu le mu o Iesu Keriso. Ia maua lunga lovi inga I mea uma lātou te whaia le atua. Ala mātou talo sio mātou tina ia maua sona no whanga mau le atua. Na ia whamanuia le atua ia mātou. Uma lawa I lau e kāne sia fo I le atua. Talo tama ia awa nei whate ia mātou I mea whape nei. A wao mātou I loa, Iesu Keriso, o oe lawa le taula o le mātou whamanoi. O umana saunia le whaolatanga I oe Iesu Keriso, mo I lātou uma, ua whatua tu atu I a te oe. Te talo le atua ia whamanuia mai lo e ka le sia nei aso. Anga leilo mātou sauninga foi le nei tai au. Se taini foi o le a mātou talia I le whamantunga nei tai au le atua ma le anganga pa ia. Wa mātou tatau a fio mai o e whapaia I le nei sauninga. Ia mātou whaia I le awa ma le mi ngau ia te oe tama. A wao le toto ma le tino lea, ua maafua I le whaolatanga, lea wa mātou fia ia I le aso nei. Taimi fo I whaia le sauninga o le baptisonga le mai le atua. Ia iai loa nganga pa ia I lunga I lātou uma ua whaia lea filifilinga le lei le atua. A vese le fefe, a vese le popole. Ai a whātua ina le whātua tua o lātou lava lea whailoa atu laulangi ioe. Ua au whātasi ma o Iesu Keriso. Ia whamanuia le atua I tūlanga umo tuto e nei sauninga se taimi mātou whalongongo I whailo upu. Whātasi mai lawa fio le atua. Ia mātou whalongongo tangata poto ona al whalongo ia ana mausiusta ia I le atua. Ona mātou manuia I le atua. Se tasi o lo fou. Maasiasi mai nei tai au le atua ia I lo whamanuianga ia I lātou. Le ngata I le lunga le ea le atua a whai e fōfo I lātou mai moa mai nei tai au. A nganga pa ia manue atu le mana loa nganga pa ia e whamanuia ia I lātou umalapa le atua. Le tatalo le tama. O mātou whaia ma le whātua tua tele ia te oe Iesu Keriso. O leo lo ia I le pule I le langi ma le lalo langi. Tu mau ia te oe le biinga. Nei maso umai o I le whaavau lava. Amen. Amen. Hallelujah. God is good, church. All the time. All the time. God is good. Ia le tua nei tai au. Ia, te loa tātou o atu seisi vai na tau o tātou sablina. Pala o atu ai o fionga ti a pono. Ia mo tātou fua I nei tai au. Whamani mole lava. Sau I lau fua I nei aso. Ia, e le tau whai o atu o tō maa lama upo le tua. O lau fua I whai o loto mania o lau usu stai le tua. Ale leila o whaalongo, leilo I susta I le tua, e te manuia, say amen. E le mawhainga se le upo la fionga pa ia le tua. O le mea e te luluina, o le mea whoina e te sele. Te leo whai atu lai te leo no tupe. O le mea tauna lului lo whai, o lo whātua tua e a mate lo loto, say amen. Whai wha leilo whai lo loto, ai sao I. E te manuia I say amen. Ai a pole ale ke leo lo foa ia I le sao tori e leiso naonga. O me le mama ai e le atua o lo roto le whai e lo foa I nei tai au. So me lana le kalesia whai so roto so foa I le mo le atua nei tai au. E tu sai ma lo roto malia ma lo roto whatua tua I le atua. O tolo ia le live stream in nei tai au. You should have access to be able to click on the link below. And give online. We just want to say thank you for partnering with us. A lot of you who have been faithfully giving, thank you for partnering with this church. And we pray that God will bless you in your giving this morning. If I'm going to be toto for a day out, I to have knowledge of my Rafael. I'm going to say we are set to tell them toto for a day out. Yes,
제가 축복하다가 그냥 구월 지금 제가 지금 가족 구월 우리 주 그리스도 가족 어디로 가족하고 아멘. God bless you as you give this morning.
It's good to be in the house of the Lord. Say amen. Praise God for His goodness and His faithfulness. I'll tell you that joy when I wake from my only fight touch on my side. They tie our phone, they just move on, they amen. Well, before that, they tell someone. And my Lord, I will find my Lucy, my Lord, for your son. My Lord, I will allow you to I will say amen. Tolu ya ulo mandia pea o so umai de kuda lo fa le tua ya so tau fa ya te lo tai o a no e tu mai le tua sei na o aso fa pe le o no e tu mai le tua ya tanto se o mai e batu ya te ia le ni ma awala nei fa mai mo le o no sei na ya fa ma te tau a no ya na mai tu spa ia fa ma te tau uma no e te sawa e ave ni mai le tua tu ai lo loto a toa fai malo loto a toa malo fia awalo sila mai tato tamai le langi tato o nanga yaso taitasi. But thank you for being here this morning. Greetings to all of our family and friends here at Midway Salmon Assembly of God. Thank you for making yourselves available and being here this morning for our Communion Sunday and Water Baptism Sunday. We praise God for His goodness and His faithfulness. Amen. I also want to greet all of those who are tuning in this morning. Thank you for being with us. For all of our normal live stream folks and those who are maybe tuning in for the first time, we want to greet you in the name of Jesus, and we pray that today's service will be a blessing to you. Famalosi uku famalosi leitai au e ala le afio pa ia le tua ia o lero au pa o pe tato series I tuse ia popo e ona ia tato au tu I le leitau sama ia vea tato matangate ana I le upo le tua le la o mai tato fasolona tuse ia popo lona tau per lua ia ma le su e fatasi ia tato fai tau mai fai upo mua se o le fai uiva ia popo lona tau per lua. We're continuing our series this year based on our theme, be doers of the word, not hearers only. And it is our book study on James. And so today we've completed chapter 1 and we are now beginning chapter 2. So we're going to be looking at verses 1 through 9 of James chapter 2. If you have your Bibles, please turn there with us. James chapter 2, verses 1 through 9. Yeah, so if I tell you if I would more, I'm not telling you if I would leave up. When I get to fight over the time out, if I will mow, but I'll maybe here at 2. Yes, sir. Yeah, for Lua, if I will more, I'm not telling you if I would leave up. And then so if I tell Patassi, not if I saw more, if I tell we are. Oh, sorry. I was justified.
my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. For if there should come into your assembly a man with gold rings in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, and you will pay attention to the one wearing the fine clothes, and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand over there, or sit here at my footstool. Have you not shown partiality among yourselves, and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith, and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? Do they not blaspheme that noble name by which you are called? If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you do well. But if you show partiality, you commit sin, and are convicted by the law as transgressors. God bless you in the reading of God's word this morning. Beware of personal favoritism. Beware of personal favoritism. As I mentioned in the beginning of our series, James is a very practical book. The goal of James is that we practice what we preach. He wants us to live out our faith with consistency and genuineness. Our lives should reflect Christ. And so one of the ways that James addresses this issue this morning is by dealing with another problem, not outside of the world, but within the church, and it's the issue of favoritism. Te lo o mana fai lo atu se taimi mua i le amataino tātou series i le tusi leo Iakopo o se tusi e tele lona taunoanga i le whātua tua e ta tau o na yaini ngā wenga. O le whātua tua e le yaini ngā wenga o le whātua tua e mate. E le labala lo whapea mai e yai lo whātua tua ai ta tau na yaise mea e loai na ia te oe le whātua tua ia Yesu. E ta tau o na yai se suinga. E ta tau o na yai se mea e le ngata o le tātou tautala a ia tātou sabamani ai. A wai peo le tele o taimi o tātou i loa tangata ua popoto le upo le atua ai le loa whātino le upo le atua. Ai lea la o to e sanfo i a popo tae au nei tele o onga i a popo le la tātou mama ai ai. O mea whaingo fie. O mea manino lava. Au lo tutupu pe to tonu o le kalesia. Ma le pawhita auli la leo lo tala noa ia popo tae au nei. O se kalesia, e tumu i tangata whamei whātua tua i le tua, ai whai longa tangata. Tae aula nei whamei apostola ia popo. Aua lava nei whai longa tangata tātou. Na mo le isi lea mea o whai mawhala me lave i to tono le kalesia, o le tātou whai longa tangata. A sue ko le ale wingo le upu leo le whai longa tangata, o se whainga le tonu, pe tātou whaaloalo atu ai se tangata e te fia iai, mai alofa iai, ai e se ale is tangata e te le fia iai, e te le whaaloalo iai. See, the issue with favoritism or partiality, those two words go hand in hand, it's the practice of giving unfair, preferential treatment to one person or group at the expense of the other. In other words, in layman terms, it's someone who practices favoritism treats their favorites differently from the ones that they dislike. And we may think that this is nothing.
But can I tell you that today, if you look in our churches across the world, that this is truly an issue in the church? This issue of favoritism? Tu se isi upu lea, o le whailonga tangata, o le alofa whapito. O lo alofa I tangata e te fia iai. O lo alofa whapito tangata e maua I o mea. Ai ke le alofa I tangata uma, le la fermentus e Iakopo, e le se mea le lei, e le o se a mio, e tatao na aliali totono le kalesia, o le tato whailonga tangata. Favoritism may not feel like an issue to you, but let me help you understand more what favoritism is. Many of us fall into it because a lot of us, we judge people by how they look. Right. We judge people by their style. And you can tell. If you look at your friends and the people that you're close to, oftentimes there are things that you connect with. We judge people on whether they are famous or not. How do you know this? That's why we have social media. We want more likes, and if you have more likes and you have more viewers, then you're popular, and then guess what? Everybody wants to be part of that gang or clique. See, we judge people on how they do things. We judge people on what kind of house they live in. If they live in a good house, oh man, they must be good. If they pay a mortgage versus renting, they're better than the guys who are renting. Those guys that live in a house versus an apartment, those guys are better. See, we judge people based on our preferences. And we may say, no, I don't, you do. We judge people on the cars that we drive. If we drive a small little car, oh, maybe they're not doing so good. But if they got a giant SUV with 20-inch wheels and dark windows, oh man, that's a blessed person. See, we judge that. We don't really sit here and think about it, but let me help you. All of that is part of favoritism from within. We judge by what people wear. Yeah. We judge by ofwe whai tangata, o langa kaukala, o le whale ngofu ai, a whai o le whale le, o le whale kasi, e baba ai le kangaka lea, o kangaka manguia, ai a whai o le ngofu le apartment, pe e baba ai mawalalo ka kou. Si o le mea ngai ka o le whailonga tangata. E le ngaka I leo le ka vale, a whai e kesi pasi lis ka ngaka e le whailonga ka vale, a mangaka le ka ngaka e manguia lea, ai le manguia kesi pasi. O le whailonga tangata. And it shouldn't happen in the church or the body of Christ. Because at the end of the day, when we come in here, whether you catch the bus or drive your car, whether you have a good job or a low job, even if you're working at McDonald's, at least it's a job, it doesn't matter where you come from. Favoritism should never be in the church. Amen. Amen. You see, la mea le lau ka ua kui ka kou rea sa mo. O whaalonga I so, o le sile ma. E lau whamalo sia koe mesi ati nā ta nā matua. O le whailonga ka ngaka. O le ka ngaka I sau mai kukuila. Ma ka ngaka I sau mai kuku. Le lau e aka mai langa wai lo. Si e ke whaalonga e hei si mga kula ka ngaka kukuila. E maki kiwa ngai ka ngaka I pōmi. E mo whai kusau. Ai ei loa. E le anga mea ngā. Ngana ngā wai e whailonga tangata. Po pōru masawai po kukuila mamangua. E le aisi a whai mo mea ngā. O le mea kāua, o ka ngāka ua kasi kuma I lalo le atua. E le sili kukuila mamangua, e le sili foi uporo masawai. E tasi umatangata e o mai le atua. Mea langa I whai keke la o kāresia. Ke le koe fia whaalongo whapesi si e, ai foi sau mai I. La o le anga salanga, o le whailonga tangata. Amen. Can you say amen? Amen. Ke I ka mai, o lupo le tua. Langa o leo fe soani mai ia nganga. O le isi lea me tanga whamamai tātou. O le whailonga tangata. Ha e sau tutonu le kālesia. Awa koe hawa ai mawa luma o is tangata. Awa koe hawa ai mawa lalo o is tangata. Tasi uma tātou I lalo le tua. Awa foi le apea whape o le kofi lea ma le kofi lea. E lai ase au ngā o kofi uma ia. Pea whai le whamaoni le tua. E le ka aua la le kofi. Ka aua lea le whamaoni le tua.
Tanga leo lo tato baba ai ma ngai tele le tau no anga leo ma le fatai ta inga leo tu mai a popo fe mai a fai ai se tai me baba ai atu oe o ulu fale mai se tangata o lo tele mama yo na lima le ngata e leo tangata ya fe mai fai ona ofu e pupula say amen le ko me apuka ya nge e fe o lolo mai kanga kai ofu pupula ai fe mai la ya fe mai kala ai umala ia ai ulu fale mai mala ma kanga kai ya Kamaka makiwa. Kamaka masa sai se kulo lava yo ngalai. Ai família ia. Na ia waku le fape ia. Sa o ele pula ofu. Sa o mofo i mele pula i mofo kamaka ia. A o ele masa sai lo ofu família. Ele isa no mofo nga família. Kui ole. Ai le família ku ole família. Mofo i mele ku mai o ai. We papa ai mele o fai. Ma ia ia kalo ia ko família. Whatever avea e o ko ma fama singo wale ana ko mangaku. Have you not become judges with evil thoughts? Amen. When we start to distinguish people based on their class, based on their race, based on their culture, their ethnicity, based on anything that causes friction within the church, I want to encourage you this morning, Midway, Someone Assembly of God, it is never to be in the language of our mouths, those who profess faith in God, we should never ever speak of, this is my favorites. Amen. There are no favorites in the kingdom of God. Say amen. Ma le upu fa ma losi na le tai au. Le la tato wa ai ai. Se o le ama sala le o se mea le ama i lupo le tu. Ai baba ai la le fai upu mua mua na. E a matan fai ta wo soy. My brethren. I bring that up because you need to understand the audience that James is speaking to. The only people that he refers to as brothers are his own people in the church. Famay o usoy, ele keke ya kau fole usoy, wala nga kau le usoy e ya popo, langa audience letter la noa ya popo ole ekalesia. Mela na famay o usoy, atu seisi tu le ekalesia Yesu Keristo. Famay o le isi lenga nga, awa tote fai longa tangata, say amen? Ai fa longa le upu le famay ilo o to ta ofi, ile mata upu ole fatuatua. Listen to that, my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ with partiality. What does it say? This is what he's saying. You cannot hold faith and show partiality at the same time. You cannot hold the faith of God and show favoritism in the body of Christ at the same time. If we put it in other layman's terms, it's simply this: faith and favoritism do not mix. Faith and favoritism do not mix. If you profess, this is something that James always uses, a conditional statement. If you profess faith in God, then you should not show favoritism. Ele tu so le upule fa mai fa me awane ya ole tangata ta ofile mata opol fatu atua ele ta tau ona fai longa tangata atu seisi tu ele ta tau le tangata o fai atu mata tino atu o te fatu atua ile atua ona fai longa tangata. Amen. Langa ole a ele o fa kasia na ole fatu atua ma fai longa tangata. Ele fe filoia me na ole fatu atua ma le fai longa tangata. Say amen, church. Amen. Ele se esha me ye lua me la le lo ku me ele tesle yakopo ya te oi mau. If you profess faith, favoritism should not be in your context and language. Yeah. Ta wa te le awo ne ai fai longa tangata. Yo no sai mai la nei tai au. Tolu nei le ia fia tu fatu. Italian the facility there. Three things that we're going to go through that will help answer this question. Why is favoritism wrong? Well, I can say that maybe some of you grew up in a family where you have a lot of kids. And maybe some of you may even know
of who mom and dad favored more. Amen. And those of you who weren't the favorite child, you probably feel the pain of being left out. And we're going to look at that because it's real. It's not something that is new to the church. Because when you go to the Bible, you're going to see that Isaac and Rebekah also had their favorites. When they had the twins, Esau and Jacob, Isaac favored Esau. Rebekah spoiled and favored Jacob. So this is not a new issue. But that same feeling that you feel within the family is the same feeling that we as Christians also feel when we start to show favoritism to one another. And so the first thing to answer, why is favoritism wrong? I say, I favoritism is not of God. Let's just start right there. Favoritism is not of God. The Lord of glory himself shows no partiality. Lo to atua, o le atua o atua ia, o le alii o alii, o le atua sili sili, e mamana o ia male matautia, o le nate le fai longa ina tangata. Manino lava. It's clear when you look at Deuteronomy 10:17, for the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords. He is the great God, the mighty and awesome, who shows no partiality or favoritism, nor does he take a bribe. So right at the outset, he told the Israelites, look here, I want you to understand that I, God, I show no favoritism. In other words, God doesn't have favorites. To God, everybody, no matter what class, what race, what culture, what identity you have, everyone is one under the sight of God. O Samoa ia, o Mexico ia, o Maua ia, o le Makiva lea, o le Kangaka o Auina lea, o le Kangako lea o Auina lea, o le Mama ai ngā Faletino, a le Mama ai le tua, e tasi umatato I lono sinema. Mea nga whamaile tua ia eiloa, o ao le tua o atua, o le ali o ali, le winga tau whamatala tu ia tue, nga iei isi atua pepelo, e ei isi ali pepelo, e kauma whai e wha se ia te oe, e whaatanga, le alofa whaapito, whaatanga, le whai longa tangata, ai whai maile tua, ia o tō malam lamba, o ao le tua o atua, o ao le ali o ali, o te le whai longa ina tangata. E alai ka hua aila, ai whesini mai lea mele angai, langa ele whai e tua. E le whai longa, ke no ea nga whai longa, ngaka lea kua e lea wina mai fua Yesu. E le whai longa ka ngaka le tua. Langa ai baba aila e isi maunga I lalo for school walu school ya. Ka mai e le ta lia fo e ia se tau. O le na te a whamasino ina ma le ua mo le ua mātu o oti, ma le whawhine o oti lana tane, o le alofa atu I le tangata ese, si o vahenga ia tonu o mātua o tangata I o mātu o oti, o whawhine o oti lana tane, ma tangata ese, I le wawa ai o tangata iutaia, lato wawa ai maua lalo I kanaka ia. Ai le whamaile a kua, o au le atu o tangata umana. Tangata o mātu o oti, tangata o oti lato, whawhine o oti lato tane, me le ngata I lea, o tangata ese, me ia iloa, o te alofa ma o te abatu ia te lato, mea umalawa a toa ma ofu aisea, me o lenei foi, ia o to lalo lofa atu I tangata ese, a wā, na whaifoi o tō mā, tangata ese le nu ai popito. Ma ngai e le whamanatu lea, a lea tua ia Israel. Langa iei ni so tātou e mai lor whaokakanu. Ma kako whapela ia, o silia ku kako. Right. Ai ngalo iei kako, nga iei fwoi kaini ngā ula pale kako. Yeah. Nga iei kaini nga iei kako le lo loko le amasala.
Mela nga asaw se kanga ko ba ai fapel. Se o le vale por lo kus kamale. Awo nge ngalo ya ko fa mai kus pa ya. Na we fa masimo. Nga we fa ilonga tangata. Awo ke popole fua. Ya ke fa fu nga kala le sila fia le pu o yo le fa masimo sipsi. Mela nga le kale sia. Mau lo awo le fa fu kanga. Awa lo ka kasi ka usanga lo ku mai ai pe ka lua ka o na sila. Fa ka ni ai la mai awa nga le ku. La sila fia le ku. Ai lai se mea la kako. Nā mawai. Ai se mea. Ai kalia lea kua o ia lea sila fia mea uma. E koe kau ia ka ngaka ia. I lana awa unanga lea tua. A oe aia. Tama oni au ia tua. Ke lea pea oe whama mianga. Laka leo se upu au le upu lea tua. O le mea ke luluinga. O le mea ngai ke sele sele inga. Mea langa. A oe le koe whainunga ka ngaka. E we whapea ngau ngō upo ke whaia no, nanga i oi kako ngā whau. O risi le me o pupunge, e kaune, it's not as obvious now. Because some of us, let's just be real, we show favoritism subtly, meaning hidden. And we're going to address that at the end, but again, God doesn't show favor. He administers justice for the fatherless, the widow, and He loves the stranger. These three categories here, God often mentions it. Do you know why? Because to the Jews, these are the people they look down on. They look down on the fatherless. They look down on the orphans. They look down on the widows. And that's how it is. Because you remember the story of Ruth? Remember why Naomi didn't want to go back? Because she was a widow. And she told Ruth, don't come with me, I'm cursed. She even changed her name from Naomi to what? Mara, which means what? Oh, I'm a sad, depressed woman. I'm a cursed woman from God. Why? Because that was the Jewish context. And that's why God uplifts and He tries to tell Israelites, understand this. I am the God of all gods. Meaning, don't listen to any other lie. I am the Lord of all lords. What does that mean? I show no partiality. Therefore, if I love the fatherless, you love the fatherless. If I love the widows, you love the widows. If I love strangers, you love the strangers. Why? Because at the end of the day, don't forget, you are once strangers in Egypt. And sometimes when we come to church and we get saved, we get all high-minded and all high and mighty, and we think we're better than other people. But Paul reminds us, God reminds us, Peter reminds us, don't forget, there was one time you were running wild with all of the people in the world. I praise God for His grace. So what does that mean? Don't think highly of yourself when you compare yourself to others. Stay humble. Okay, ngalo ya ko alo mo fe ka maka ese. Na o ko foi o mo foi ko people, ma fai o ko maka ese. Awala ni mga ku fa mo lunga tato. Anu pele lo to ma la se na. No e tato no le tala le o ma sane tu se nga menga school. Tala le ya pe te ru mo ko ne lio. Le la to ma fai fa ko ku wa tu lava. Ko na lio tangata o le tangata no ese. O fika, o tai o au tau to selau. Awala nei ngalo ya to o le tau fai whakatala o tangata nu ese. Awala nei ngalo ya te oe. Le oe o le tala Yesu ma Maria le fine sa Maria. Ino wa fai atu Yesu o mai se vai o te inu le tala le fine. E le fe ave aia. Na mea sa Maria ma tangata yutaya si o le mindset ma tangata yutaya. Ai lela fa mai tala le ai fai tau ai fa mai o ia ia so lo no fu Petero ai fai no mamiti mai na o ai tu le fali fa mai o le ie o sau la le ie ai tu tomo le ie le fa mai o lo ku mai mangu malapa mangu vai fa mangu fe koloi so se mangu e mau la la lo mangu hi ai fa mai o fa lo tu nei Petero feta lai mai le tu fa mai tu ie lunga fasi mai o ke ila Petero. Okay, Peter, na papaya tu Peter, oi sole. O mangu ia le komule ie. Le filo e foi mangu e sa. Na mangu ia foi mangu ia tu se le tiko tu no na feta lai le tua. Awa ngai ko ka mama fai mangu ia la mai sa e ele. Ai le papaya ku Peter, e ai mangu ia le tau ai le o feka lai mai leo. Fasi mai. Fa kono le na fai aku. Ai fa mai ka Peter le ai le ie. E sa ia ke oranga ngai filo e mamanga e sa o pa ia si o le na tua nga fa yutai o le anga nua nga fa yutai o le mea na o ina ina to le ai tu ia Peteru
Ai fa longo na o le tala le tua família tua ia Petero. Aoni e no fofua ma fa sa mea ua o fa mamaina. A longo kala le tua awa e ke fa sa fua ia mea ua o fa mamaina. Kusala la le malama Petero. Ai uma kongu al fetala le tua ai ku ia ko lomar fai ko. E ka kala ku fai ko o auna o tangata leo Cornelio. A mai tala o auna ia o mato o mai. Wa wina mai mato le mato matai. E mato o mai e ami atu oi. E fa mai lo le talo le hanga pa ia Petero am. O matangata ia yo e o wala o wina atu tangata ia e al watu ia atu. Fa mai la talo al watu nei la ia Petero. Ulu fale le a Cornelio. Fa mai la mema le ulu fale atu. O lo ngofo mai Cornelio, o lana ko lua, o lana whanau, yama anga ainga, yama le ngua koa, o kumu ai le fale. O whake ia la Petero. Ai fa mai la tala Petero, pa longo ia langa lea ia le natura kua ia Petero. Fa mai Petero ia Cornelio. E ke ilo o e samea le yamako. E ke malama e le mawhai o nga filo i ka ngaka, iukaya maka ngaka anu ese. Ai ui le lewa o sa o ngawai, o le kai ngo le hanga pa ia. Fesiri ko lo Petero. Se fai mai la po le ale me o ia wina mai ia. Si o ka ngaka le ia le mindset o le fai longa tangata. Ai le la ngofo i ai fa makala tu lo Cornelio se ngai se aso na o tatalo ai mo ana ko. Fa me o ana ko ngi ma tatalo. O baba ai atu i le tangata. O lo tu mai ma ona ofu e pula. Ka mai mo fai mai le tangata le ia te au. Ie alu atu o le fale le i o lo ia le tangata i ngoa ia Petero. Ie ami tangata nga e sau ia te oe. Si o le wima le whamtawanga, o le tangata le Cornelio, e ui la o le tangata nu ese. Ai fa me leisi lenga ngai ai, sa ma tau tangata le le atua. A paule le menga misi e tamā loa lea, o le whaolatanga ia Iesu Keristo. Lea la wa nofo nei Petero, wa whaalonga tu nei le tala le Cornelio, ma lia i o le whamtalanga nga whe mo le wheu petonu sulfa. Whe me ona whai atu leo Petero ma whape atu, e moni, ua oi loa, e le whailonga ina tangata e le atua. We whalonga iai. Lea la wha malama lama Petero i lona miti le mawhai. Langa lewa saoni le atua, awa le ngalo ia te o tangata iutaia, e ngaka i ka ngaka iukaia le whaolokanga le atua. A lewa saoni e le atua Petero, e le ai, e le ngā mooko, a le whaolatanga e mole lalo langi atua. Nea la nganga a mata le miti lea, le fatua malama lama le Petero, o le winga la le o le miti lea, a o le wha sāhua tātou, ia mea ua whama mai le tua. Nea la le na la unga i lo Petero, i le a inga leo Cornelio, fe meitus pa ia, ua lato talia ina le whaolatanga, ua papatiso ina lato le mana, o le anganga pa ia, le ngata i leo lato papatiso po e vai. A le fesini, aisea, langa i le whailonga tangata le tua. Ia le na kau mawhai e au so. So le. O le au so o le whamarose kua i le atua. A mon mole li. O le pola ina siri lea. Ia o to e whai a. No uma. E le whame i o whai utai a uma. Wala waka ngaka yukai a whame. I o to o e whai. No uma. Go ye therefore and make disciples of all nations. So when we look at this, Peter understood finally that yes, God shows no partiality. And then when we look at that context, he's trying to get Peter to what? Understand the gospel of Jesus Christ is for everyone. So if you ask me, number 2, why is favoritism wrong? The gospel is for everyone. Ai sea me le anga i le whailonga tangata, la o le tala le, e mo tangata o malawa. E le maniu Iesu mo se tangata whapitoa. E le maniu Iesu ngā o kangaka iutaia. E le maniu fo Iesu ngā o kangaka e kalia o ia. Langa ailo, whamei tala tus pa ia, sa sila fia Iesu tangata uma. Nai loa fo Iesu, ia tangata na te talia ina o ia, ma tangata e le talia ina foi o ia. Ai whamai e uina i loa uma mea ia, ai sa maliu pea. Ai sea,
Jesus, when he died, he had that kind of that natural, supernatural power to be able to know all things. So even before he died, he knew of those who will receive him. He also knows of those who would reject him. But it didn't stop him from dying. He still laid down his life. Why? Because he is not a God who shows partiality. When he died for everyone. You know what? Say amen. When God says he does not show favoritism, he means that God's people will come from every single race. Christianity covers all classes, all cultures, all ethnicities, and all people. See, the problem in the ancient world is that they routinely and permanently categorized and marginalized people because they were either a Jew or a Gentile, slave or free, rich or poor, Greek or barbarian. But Paul tells us in Galatians 3, verse 26 to 28, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you were baptized into Christ, have been put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male or female. For you are all one in Christ Jesus. Amen. See, unity isn't about looking the same. Right. Unity is, even though we're diverse, we worship the one God. Yeah. The way God wants us to worship Him. Yeah. Personality. I off my personality. Yetato talia fale. Langa leise kako pule se tulo lava. Ele foi se kako fe au. Ile kala leia Yesu. Langa leo se kako kala leia. Or kala leia Yesu. A faila maliu Yesu mo kanaka uma. E ofoi kanaka kako ke ika yai. Kanaka kako kama ai mawalalo yai. Alonge ye ngalo na maliu Yesu mo tangata uma. Ole lalo langi atoa. God so loved the world. Awana alofa maile tuila nelalani. Elefa menga alofa maile tuita mata yutai. Awana alofa maile tuita mata paia. Awaya alofa maile tua inga kamaka ikali komu no. Alofa le tua le lalumanki. Ole upunga lalumanki. E filo e makamaka ele kako. E maua i foi kamaka nga ele fifi e kako. E maua ele makiva. Maua ele maoa. Maua o makamaka fameia nga lofa le tua ile lalolani ato. Melana le kalesia. Fakanga Yesu. Langa at the end of the day, it's His gospel, not ours. And the gospel is for everyone. Say amen. Me awa talio le tua o to uma. O no le fatu tua ya ke riso Yesu. Awa o to uma lava na kapati soina ya ke riso o to ofu ya ke riso. O le mea le o to ia se yutaya o se eleni. Ele to ia se polonga o se sauloto. Ele to ia se tane o se fafine. Awa ua tasi la o to uma ya ke riso Yesu. Ngana midway e tasi uma tato. Ua pe ka ko fanga na kasi fo ilato. Ua pe fo itangata e o mai langa tasi uma tato le baba ai le tu. So don't show partiality. Say amen. I'll fight a revival there. Asusa te loto manavlama. Those of you who understand the history of the Assemblies of God, the Asusa revivals that happened in LA in the 1900s. There was an article that was written about it by Frank Bartleman, and when he saw it, this is what he said. He said the color line was washed away in the blood of Jesus Christ. The color line was washed away in the blood of Jesus Christ. What was he talking about? Because when he went for the first time and sat in a revival, this was the first time. Remember, in the 1900s, America was very much still segregated. Blacks and whites couldn't come together. Minors couldn't come where all the whites were. That was the issue in 1900s. But when Frank Bartleman entered the revival and he went into that church, he was shocked. Because when he looked,
He saw black people kneeling next to white people. He saw Asians kneeling next to Latinos. He saw a mix of ethnicities and culture in one place. And what does he say? The color line has been washed away by the blood of Jesus Christ. Can I just tell you that not only has the color line been washed away, but every other prejudice that you may have, all of that has been washed away by the blood of Jesus Christ. Because we see that in the time of Pentecost, when the Holy Spirit came, they spoke in many tongues. And there were many different people. It was the power of the Holy Spirit that brought together unity. Say amen? And that's the last thing I want to explain here tonight. Or this morning, sorry. Why is favoritism a bad thing? Last thing, favoritism causes division. Favoritism in the church causes division. Well, if I don't Fame utusia tunei a Paulo ele ekalesia cornito e to e fa malosia tu elato a fame ele fala me lave lo tu lai mai o fala me lave fame ia o to loto matasi ia kasi ko upu ia kasi me ko ke faia a fame la leo fai lo mai ista ngatele kalesia o ve mesi o ko misa foi ale ma fo ama misai fai lo matangata Family si vaenga o Paulo mako kama. Family si vaenga o Apollo mako kama. Family si vaenga o Kefa mako kama. Family si vaenga o Yesu le mako kama. Kusa leo o koful kanga ma faila ma filfilinga. O lana au lea o ia au I e au yo. Ai le family Paulo e le fele ke riso faman mole. E kasi lava ke riso. Ele maliu Paulo ma Apollo ma Kefa mo e maliu ke riso mo e mela ele fele ke riso a tu sei si tu ele fai longa kangata ke riso la le baba aya ke riso e tasi uma o to iluma le tua a o ai me fa pea o misa ele kalesia se la o fai fao e o sui fai fao e o le mako a o ke fio mako ainga lea or mako vaenga lea. See, I want you to understand, church, cliques, gangs, groups, parties, whatever you want to call it, should never be seen in the church. We are all part of one family. One family, one church under God. I let tell no might or mako vaenga lea. Or mako group lei. Mela sia sia o ko fai ni meu group na ngai o ai meu group e ve se ka po. Our mele come fight, build the unity. I want to go in my fofo. Now my kowa. No, we all need each other. See, we got to create that kind of atmosphere. That's why we avoid having competition and having groups, because even ministry, it's not about our ministry's better. Or our ministry, let's see. No, all ministries work together for one purpose, to glorify God. Ministry, see, that's you cannot do that. Encourage, love, talk to one another, share with one another, build each other up. Don't let any unwholesome talk come from your mouth, except for what is what? Be able to build people up. This is the issue of favoritism. It breaks apart the unity of the church. And I am praying, church, that we do not have these kinds of factions. You may think, well, we're not really like Paul and outrageous like that. But I'm telling you, even if it happens within your mindset, the Holy Spirit is the judge of all things. If you read it, I'll really sum it up here. This is what it said in verse 14. For Jesus himself is our peace, who has made the two groups. Okay, the two groups here is what? In the Jewish context, when they look at the world, they only see two groups. You're either a Jew or you're not.
You're either Jew or you're a Gentile. Now listen to what he's saying here. He's saying, for Jesus himself is our peace, who has made the two groups. Who are the two groups? The Jews and the Gentiles. He said, who has made the two groups what? One. And has what? And has destroyed the barrier and the dividing wall of hostility. So what is he saying? In the church, it's not about whether you're a Jew or a Gentile, whether you're poor or rich, whether you have a car or you don't have a car, whether you live in an apartment or you live in a house, whether this is happening to you or this is happening to you, whether whatever it is, it doesn't matter, because we are all one under Jesus. When he died on the cross, he forever destroyed that wall that divided us, that wall of hostility, and he has brought the two groups together so that we can be as one. Understand this, church. When God created Adam and Eve in the beginning, we were already one. But when sin entered, it broke apart that unity. And when Jesus died, he put that unity back together. So no longer do we care if you are black or white or big or small or skinny or fat or ugly or pretty or whatever you want to break each other apart. We are all one under God. You better not think I already know. That's not the point. The point is your mind should never get to that place. Yeah. That's the point. The point isn't about the classes, because honestly, you may say, oh, Pastor, that's kind of mean. That's the classification that some of us, let's just be real. If God was to pierce it or look into your heart, that's how some of us judge other people. Come on. And so that's why, church, I encourage you. Personal favoritism is not of the Lord. Amen. Personal favoritism is not of God. And so we conclude with this. If Usul mele konfeya yale apostolo ayaya poko o mele konfeya kwai langa yelis kanaka e feme yele alofa fa piko langa lefa ka hulu kula fongola o lefa ka hulu kula fongola I alofa ile lote twa oi. And so when you look at that and you understand that concept, this is what's going on. You may hide behind that law, but just because you fulfill that law, if you still show partiality, that law is nullified. Do you hear what I'm saying? You can hide and say, well, I'm just treating them like I want to be treated. Isn't that the golden rule? I'm just loving my neighbor. But look into what he says. If you fulfill that part, good on you. But then here's the knocker here. Verse 19 says, but if behind that law, you show partiality, guess what? You have sinned. Whoa. It's an innocent thing. No. Awake lafi ko wisi kula fongo. Nanga feme kuspa ya pole alo feme ngake fa kingo kula fongo ole alo fa tu le no te tua oi feme a ku ai fo na kula fongo ngake fa ilonga tangata feme kuspa ya ole anga sala. Kalesia ye Lord asumne. Ele ngaka ile ama mele fa ilonga tangata. Ole anga sala fo ilonga le tu. Elana ia tato fai tele kalesia aua lava ne tato fai longa tangata. Mai fa me fe ko fanga mo avia ito ma fa masino ele anga o to manatu. Usa mele fe me ya ko le la fa mai tato la. Aone fai lo ko ma fa masino. La ma fa masino ka ko e I le anga. La mai ma fu mai ka ko fa masino ma I ka ko loko le anga. That's the only reason why you judge people. Honestly, go to the heart of it. You have a bad heart. That's the issue.
That's why you judge people. That's why you say, she can't be with me, I don't like her. Because the issue is, you have a bad heart. Come on, yeah. And so it goes back to that issue. Everything that James drives, everything that the Bible drives, goes back to the heart. Because you may not say that you are showing favoritism, but in your heart, you are showing partiality. That's why James says, I don't care. You can say all you want, that you're simply following God's command. But when God looks at that heart and He sees partiality, this is what He says. You're guilty of sin. Lua, o le whao tanga mantana le, e mo tamata o marau. Tolu, langa tuku ai e misa ma le whi mai mai. A ia tātou whaatanga le anganga le tua, ia mau e tātou le loto matasi. Mau e tātou le nofo whiala whai. Mau e tātou le whina ngalo le tua, ia whaia i o tātou loto. Ka aua nei whaatanga ina le hiko lau langi nei whaapelo ina o e te ani. O lea masala le whai loma tamata. E le ta tau fo i ona ari ari, lea amio i to tonu o lona e kālesi. O lea tātou tatau, la watu tātou ushi. Lea tūla mātou tamau, mātou whalo mongo i la upo le nei tai au. Aftai o mātou tonu lea tua, e an watu lo upo e le foi kua. E whaia lava le mea e te whina maho ia. O le mātou tatalo le nei tai au le tua. Ia langa ina o mātou loto. Ia mātou matuala mona ina le tua le loto ma le tau tia o la wafi o mawhaia. Ina ia sui ai le tua o mātou amio. Sui ai o mātou mafau whaunga le tua. Ina ia bea mātou e le nau ni tangata e whalolongo. A ia matua ana i lau kupu lea tua. A whaifo i lea tua lo iai ma ari lea a mio ma leo bingo le whai longa tangata i to tonu ne e ka le sia. Ta māo ta talo nei tai au. Ia whama ma whapa ia ina lo e ka le sia mai lea ma. Mai lea nga sala le tua. A pese i o mātou loto, mātou mawhauwhau, i o mātou tautala, i o mātou ngai o inga, a wane a bea mātou ma whamasino ua leanga o mātou manatu. A wai le isa me lilo lau sila whanga le tu. Ai mātou tatalo e peo lau salamu, ia whaia se loto ma maa le tu. Ia mātou awa ai atu, i o mātou usolo, mātou ngā rue whaatasi, o le tino e tasi. O le ainga e tasi, o le kālesia e tasi i lumo lau. Whātupu te le ina le atua le whātotua, le loto na tasi le atua. Ia maua fo e mātou le alofa le atua, mātou te alo lofai i le tasi i le tasi. Au e paule le me loa i o mātou uso mo, ka whai mātou te loa nofo whialo whani le atua. Ia maua le nā whialo whani tonu le kālesia. Ia mātou toa anga e whina au pera le tua. Ta awhi mau le whātua tua. Ai aua lapa ni mātou whai lama ta le tua. Whamanuia mai oe le tua e lau e kālesia. Whamanuia mai toe mea omolo to toe nei sauninga le tua. So mau ia te oe le vini. Nei maa so umai oe le whaabau lava. Amen. Amen. Para o atu e whionga ti a kona mo tātou sa unga whamatunga ni tai au. O lea tātou sa uni atu. Le nei sa uninga paia. Sa uninga e whamanatu ina ai le maliu ma toi Yesu Kiriso. Lea na sa uni ai le whaolatanga mo tātou. Tālo lea tua ia, Yesu i whalapa oi ia te oi. Ia sa aini lava oe ia te oe au tātou whālatala tātou ia te e ala i le nei sa uninga oi. O uso pe le ono le rii. Whafo
whakatonga mai e upu o le whaatonunga o le talisuanga o le tātua li o Yesu Keriso. E pe ona mawai mai apostolo Paulo. O au fo ina o maua mai le li le mea na o tu ina atu i ate o tō. O lea lava po na whalata ina ai le li o Yesu. Na ia tango ai le areto, o ia whawhetai. O na tofi tofi ai lea mawhai atu. I nā tango ia i nā ai. O lo tino le nei o tofi tofi masui o tō. I o tō whaia le nei lea mawhamantuna i ate au. Ua whapea foi le upu ina wa umona ai, le ipu ina wa umona ai, ua whapea atu. O le ipu le nei o le whiangainga fau lea i lau toto. I o tō whaia le nei mea mawhamatunga i ate au. I aso umato te wheinu ai. Awa aso umato te ai ai le nei areto, ma wheinu i le nei ipu. Tō te whailo atu ai le maniu, o le alii se i au fio mai o ia. O le atatou te tau. Le tua le mātou tama. O mātou sauni atu le tua. I le whamana tuina le tua o lama liu maloto e tu mai mātou. Le tongi ola ma le tau lava lea le e saunia moi mātou uma. Lea ua mafuai le mātou aotana. Le ola i whaavavau. Te whaamangalo ina o mātou ana sana. Tau ami o tonu ina i mātou. Maua o foi le file mu o whaane lei ai le mātou mawhi wa i malau file. Moni whamaoni o taulanga e tasi ai awhi. Tele o whamamianga le tua o mātou maua. Pe ala lei lau toto malau mani le tua. Ao o nana ka ia, a fio mai oe. Papa ia oe le nesa muna le tua. Le whaatusa o le tino ma toto le tua, ia whapa ia oe tamai. Ai mai se le tua la mātou saune ta lia te tai au mātou te whamau lalo, ma whalata lata atu ia te oe tamai. Ia ta lia mai mātou. A mātou whaia nei nea le tua. Mātou whaia ma le mana tu natu atu le tua. I loa rofa sili sili mai mātou. Loa lofa lava lea na whaari tino ina. I le maliu o Yesu Keriso. Awhetai ta mai loa lofa. Awhetai lea tua i lau toto pa ia. A wawa mātou malo loa i fo i lea tua. Ta talo ai fo i nei tai au lea tua. A bea ia lau toto pa ia. I whai lea tua ma whamalo longa lea tua i so se tasi. Nā te talia ina nei tai au. O a lava mai lea tua le nei tino. Ka talo i lau whamalo longa lea tua ato toa e lunga iai mātou uma lea tua. Le ngata le tino, au le nganga lea tua. Ia matua whamalo lo mai iai mātou lea tua. Anga lea o auna nei o le angara rue ai lea tua le tukaina whamatuna nei taia. Mātou te whaia nei mea uma i le awa ma le ni ngau ia te oe tama. Whaftai ono le awa no. Tu mau ia te oe le ni inga lea tua nei mea uma. O mātou wole le swafa sili sili o Yesu Keriso. Amen. Amen. Ora atu tātou worship team. Sa mia se pese. Ia ka ama kua ia fio ma te atua. O le tukai o le whai. Amen. The
sau ni taia le patusa o le tino ma toto Iesu Keriso i le nei afiafi o i le nei tae au. I nā tango ia i nā aai o le tino le nei o Keriso ua tofi tofi ma o tau. I o tau whaia le nei mea ma whamantuma i atea. O le a tatou sau ni a talia le a reto tatou talia patasi. O le ipule nei o le whianga inga whau lei le toto Iesu. Ua whaamalingiina le whaamangaloina o amasala. I o tau whaia le nei mea ma whamantuna i a te ia. O le a tātou talia whaatasi te ia. A me le avelo whaatai le tua i te tai. I ia oe tamata. Apetai Yesu, apetai tamai, apetai malufa, lawa lufa uti matu ale tui. Stau si ai le dei, toki oro apetai o mari, apetai le tino na pamani, apetai le tino na pamani. Ono macho le tamata asa. O ai lava I mātou e manatu mai ai e tuko. Ai mātou te whawhea atu ma le loto mau lava lava e tuko. Whawhai e tuko. A roa ule. A roa roa. Mātou I ai e asu. Ora o roa whao tama e le whapitua o se tasi. Au lau whao tama ma lau tala le le e ko ta mata o malava. E tau toni a te e patu tua I a te oe, e manu ia lava, a te taime tua. E lava ni upu e tua e whamatala I nai, e a nana whaftai e tua. Ora le e tua. Tu mau I a te oe le mi inga ta mani, tu mau I a te oe le mi inga. Le a tua le alo ma le a nana paia. Ia oe tama. Ia oe Yesu. Amen.
Lea umai manatu iai. E leo leo ina i o tō mawhauwhau i le poto, ma le mawhauwhau le tua. Ma lona alo i Jesu Keriso o tātou alihi. I le ma le manuhi o le tua sili sili ese, le tamā ma le alo, ma le ananga pa ia. Ia ia te o tō pea lava i aso umai le aunoa. Amene ma amene. A tai tātou langa i lalo. God bless you. We'll see you again next time. Thanks for tuning in.